Kao i uvijek. Reći vi dobro. Je, samo je ti samo pomakni kada ja. A Marija, šta pjevaju? Idi, pomakni se. Marija, poslije toga pjevaju. Tigra Garni! Čija druga gore? Čija nova tvoj? Ne bojte. Kad ti je drvar da taj je. Ja mislim da je ovo. Vlatko, malo po mene i ovoga. Nema pijanije, čunak nema ja. Ma njako najmoj plusio činio čude, gasio bi ja ovo sve. Ona je si Đuli, ušao u igru. U Svetoj noći Gospodin naš Isus Krist prešao je iz smrti u život. Crkva poziva svu svoju djecu širom svijeta da se skupe na bdjenje i molitvu. Svjetlo Kristovo, Bogu hvala. Slijedi hvalospjev uskrsnoj svijeći, to jest hvalospjev uskrslome Kristu. Neko voskliknoje sa nebeskom mnoštvo anđela. Uvijek bio uz čovjeka, bez obzira koliko čovjek bježao od njega. Zato pažljivo poslušajmo sada čitanja. Možete ugasiti svijeću. Čitanje knjige Postanka. U početku stvori Bog nebesa i zemlju, nad svodom. A svod prozva Bog nebo. Tako bude večer, pa jutro, dan drugi. I reče Bog, vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto. Čitanje knjige Postanka. U one dane Bog stavi Abrahama na kušnju. Je sestra, neću posrnuti. Čuvaj će Bože, jer se tebi utječem. Stog mi se ravije srce i piće duša, pa i tijelo mi spokojno počiva, jer mi nećeš ostaviti dušu u pozadini, ni zacrta pravednik tvoju truleži ugleda. Čitanje knjige Izlaska. U one dane reče Gospodin Mojsiju, zašto vičeš meni? Čitanje knjige proroka Izaije. Suprug je tvoj stvoritelj, ime mu je Jahve nad vojskama. Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu. Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume sva.
Čuj Izraele, životne propise, prisluhni da naučiš mudro. Zašto, o Izraele, zašto si zemlje neprijatelja? Čitanje knjige proroka Ezekijela. Dođe mi riječ Gospodnja, Sine čovječa. Slava Bogu na visini. Čitanje poslanice Svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo. Svetog evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine! Dočekao ih je prazan grob. I zašto bi se sad čovjek mogao uhvatiti? O čemu govoriti? O praznom grobu. Kako ću govoriti o uskrsnuću Kristovu? Nisam se pitao samo ni ja, nego i dosta vodu. Stvorio si je da zemlji daje plodnost. Molite, braće, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu svemoguće. Mi molimo Gospod. Sad otvorite hranu. Pomoć je naša u imenu Gospodnje. Gospodin s vama.
Šta je to? Tiše. Stvarno mi je želja da uskrsim Hrist, njegov duh, njegova mir i radost koju on daje bude u svima. Gospodin s vama i duhom tvojim. U ovoj svetoj vaspenoj noći blagoslovio vas svemogućom svi zajedno vječnom uskrsu. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Idite u miru, aleluja, aleluja.